Mina I'm lost and out for the last and the final count. Anginawo lamandla nalomoya. Uyakhuluma ngayo lento le umlu but mina angizwa kahle. Uwathatha lamandla lomoya. Kodwa mina ngisinde ekufeni kanjani na ngisurvive iTB ngicale ku treatment ngiku stage 4. Shoot stage 4 bese ngifaka ipampers. Mawufuna ukubona amandla nepower yo medication ungabuki umakhelwane ungabuka umlungisi ngilento bonke osisi bangifuna ke yami ngiyabaleka. Bayafaka ama CV online for true la ngidecline you don't qualify because awuthathi lento 1 pill a day. Aphela amandla endleleni. Ingakho ngihlezi ngitshena abantu ukuthi yekelani lento yenu wasothi HIV positive or TB positive so ufuna ukuthi wazi nizoshona sulo yiwe wena ubani uthe hamba vula hamba faka thatha lento 1 pill a day buka lo ngathatha lento scheme ugula ngisakwazi nguzwa ngomakhelwane istress anginazi buka nje 20 years living with HIV buka nje ubhuti wami ngathatha lento 1 pill no manje sengidecided ngiyakhuluma manje labantwana abancane scheme abayisabi HIV basabe pregnant ubona ngendlela abakhulelwa ngayo ama 2000 ayithanda sex hey labantwana nathi thina abafana siyawathanda ama 2K so umuntu udlwengulwa kanjani kunabanye abantu abakhona abanye babhekile lento yenzeka live hayi ukuthi kusuke kufihliwe nani angithi kunama 26 nama 28 ngenhlanhla ngithi mina le yamajele lawa bengama 26 ama 28 mama 26 ama 28 vele la ispace salaba ispace lesi up until uya lapha kusondolo lo lapha le TV lapha ebondweni manje labantu mabekudlengula ngala laba bashanga ukuthi uthatha ngokwenombolo bona bathatha sonke ukuthi awuyiboni into eyenzeka ngale udlengula kube khona abanye abantu la live mina scheme I was gang rape 5 men I was contracted to HIV in prison 5 men in prison buya zonke lezi zinto ngepredator of rape ngavela kanjalo ubaba wadlengela umama kanti nami ngizothi mangikhula ngibeboshwe mangiboshwa ngiphinda ngibe victim e rape ngidlengula amadoda awu5 kena umajini uzomarinator isiboshwa eskimu esifaka ama beats uyabona ama beats peace Angishane HIV scheme yeah yajika lapho ke impilo yami ngaba traumatized sometimes scheme ngaba traumatized sometime ngahluleka ke nje scheme ukuaccepta ke ngahluleka ukuaccepta yingakho I try indlela 3 times ukuthi ngizama ucommit suicide ngagcina lokho wesithathu sengihlala kuyicoma 3 weeks asithathe ke sifake phakathi kwamfene ngithi leli sisiwami ngaba mohlube silento besidudluma bayisho ubuhlo ngana character bayafana nemoto enhlengana njini umshado ucika ngekhekhe ucika ngeprayer awukho umcimbi ovula ngekhekhe konke umcimbi ovula ngeprayer wavula ngekhekhe umcimbi uphelile yabona le ngoma ethi I love sokabe national anthem ngithi sisingasheshe uqoma umfana ngalo ufana ubeyiculela ingoma yesizwe aqala ngenkomo yakho uqala ngenkomo mama before udliwe yakho why ube ship sekune red flag vele kubi bibi abantu abayiyekele lento yongena inbox wami WhatsApp na Facebook bethi hello handsome ho abantu bangishela scheme I'm not again